For your fans right now, Mr. Depp? I'm scared to death. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home. よろしくお願いします。まず久々の日本についての感想を聞かせてください。Ok, dragi moji, jaz zdaj s tem videom začenjam sago nečesa, sploh si ne morete misliti. Tele videa planiram 4. Ja, vem, ne tipično zame, preprost gre za eno temo, ki je meni že od samega od štarta mogoče še jaz nisem vedela, kaj se dogaja, ampak tako od leta 2018-2017, ko sem jaz se spoznala s to problematiko Deppa in Amber Heard, me je pičila v rit in od takrat naprej ne morem biti tih, kadarkoli pride do te teme. In zdaj je vse skupno udaril, ker kakor vas upam, da večina ve, pa verjetno, če gledate ta video, veste, da se dogaja hudo sojenje dveh zvezd, sicer Amber Heard, zvezda not so much, sej ajde, pa Johnnyja Deppa, našega ljubljenca lahko rečem, in upam, da če gledate ta video, niste podpornik Amber Heard, ker ne vem, kako boste čez prišli, ker... I don't even know if I said, I might have said like, what the fuck, you know, whatever, because I just been hit in the head with the fucking corner of a door. I'm so sorry, I did not. I'm sorry. And then I stood up, and then you fucking clocked me. I remember hitting you as a response to the door thing. And I'm really sorry about hitting you with the door, or hitting your head. I did not mean to, nor... You didn't mean to hit me in the head with the door, but you meant to punch me in the jaw. I meant to hit you, and I did not do this thing with the door. I do remember, I did mean to hit you. So that you didn't mean? The door? No, God, no, I didn't. But punching me in the jaw. I didn't. Okay, I'm sorry I hit you. I did mean to hit you, but it was in response. I just reacted in response to my foot. I just reacted, and I'm sorry. It's below me. Your foot? That was why you punched me? Yeah. That's the problem. You don't fucking like me, man. You don't trust me as far as you can throw me. Our relationship has changed. Every time he gets mad. What isn't there to trust? I think you took off too. Yeah. Where did I go? I don't want to do this anymore. Here. I don't want to do this anymore. Convenient. I don't want That's to a do this. marriage for you. That's commitment. Well, What's not to trust? no, What's not to trust? I've experienced you. Oh, you're right. It's someone else's fault. No, it's my fault for not being able to deal. No. And it's your fault for not being able to deal. You're right. It is. It is right, and you should... I'm so sorry that you've been pushed to this point. That all you have to do is run away to one of your other houses. I'd give them. I'll see you in court. No, I'll fucking see you in court. I will fucking see you in court. I never fucking said that. I never told anyone that. You fucking trusted me with that, and I've never fucking told anyone that. And you know what, Amber? This is me. This is me saying, I tried. And thank you, and I will see you in fucking court. You don't want to fucking make nice? I'm trying. But you know what? I loved you for so many fucking years, but you know what? You didn't exist. You don't exist. You're not there. You were a fucking made up thing in my head. And I can't believe you're doing this to me. I can't believe it. Teh par minut grozljivih audio posnetkov, ki ste jih poslušali, to je vzrok, da grem jaz sploh v to. To je stvar, ki sem jo jaz slišala že leta in leta nazaj na internetu, ker še noben tega ni spremljal, noben ni vedel, da se kaj dogaja. Jaz sem to slišala, takrat sem bila tako, shit, kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo, da je Johnny izgubil ves ugled že takrat in da je Amber, da ni nič naredila, čeprav sem slišala v teh posnetkih. Vem, koliko subjektivno to zveni, pa takrat sem bila jaz kakšna prasica, kaka zloba, kaka manipulacija, kak narcis.
Zdaj ali ima ona neke motnje ali ne bomo razglabljali, ker časa je dost. Kot sem rekla, na vrsto pridejo 4 videe. Prvi video bo tale, ko vsem tistim, ki še ne veste točno, kaj se sploh dogaja, točno razložim, kaj se dogaja. Drugi video bo govoril o obrazni mimiki, o telesni govorici, o tem, kako profesionalci razbijajo priče, kako razbijajo govorjenje in razlaganje Johnnyja in Amber in drugih prič. Tretji video bo povzetek najboljših prič, torej unih smešnih smo si jih vsi zapomnili, pa vse do tistih najbolj pomembnih informacij, da imamo vse na enem kupu. Četrti video bo nastal, ko bo vsega konc, ko bomo komentirali, kdo je zmagal, ko bomo komentirali, kaj se hudiča se je zgodilo v drugem delu sojenja, ko pridejo na vrsto Amberini priče od Amber. Torej, one dva sta se spoznala na snemanju filma Rum Diaries oziroma Zapiti dnevnik. In ja, na snemanju tega filma se je med njima razvila kemija, čeprav je bil Johnny Depp takrat z Vanessa Paradis, manekenko, pevko, tralala, francozinjo in sta imela 2 lušna otroka. Amber pa je bila takrat s Tezo Van Ries, Tisha Van Ries ali nekaj takega, v glavno fotografinjo, artistko in tako naprej. In takrat sta dojela, da sta se zaljubila, da imata čustva, ki jih ne bi smela imeti do drugih ljudi in sta pristala skupaj. Johnny Amber opisuje kot too good to be true, ker je ponovadi tipična lastnost nekoga, ki se pretvarja. Ne vemo še vedno, kaj resnično Amber je takrat menila o Johnnyju, je pa veliko špekulacij zdaj glede na vse posnetke, ki jih je naredila tekom njunega razmerja, vse, kar ste prej slišali na začetku, vse, kar boste slišali, je snemala ona, je slikala ona, je dokumentirala ona. Skratka, dejstvo, da je Amber vse snemala, vse, kar je možno, vse prepira, vse dogodke, vse fotografije posnela, vse videe posnela, je velika verjetnost, just saying, da je mogoče planirala vse skupaj, da je mogoče hodila na eni točki svojega dragega bivšega omrežati v to, da pač se bosta ločila in da bo iz tega pobrala nek denar. Ločila sta se leta 2015, mislim, da zelo privatno, če se ne motim, na Malibuju nek tam, kjer je imel Johnny zakupljen svoj privat otok. In tudi sam zakon ni trajal dolg časa, nekaj okrog 1 leta, ko je potem Amber vložila prošnjo za ločitev, ali kako se reče, vložila ločitev. In kmalu zatem tudi želela prepoved približevanja za Johnnyja. Nekaj časa gor dol je bilo to javno in zelo v zraku in opasno in to, dokler nista skupaj izdala pisma, ki pomeni, da sta izvensodno rešila to v ozadju, kao med sabo. Imela so burno razmerje, bilo je ups and downs, pa zelo napeto in to veliko prepirov, ampak sva cool. Prijateljsko sva šla narazen. Vse to je trajalo, dokler ni Amber začela mešati te vroče juhe. Britanski časopis The Sun, to je tisti, ki ga poznamo predvsem potem kot nek tabloid, ki velikrat piše traparije, ga je označil z wife beater in on, kot pretepač žensk, pretepač žena, in on se je takrat odločil, da Sun toža. To je bilo v United Kingdom in takrat je Johnny zgubil. Ostal je ta občutek, da je ona zmagala, da govori resnico, če je izpadlo, da on laže. Kar se pa zdaj dogaja, je pa to, da je Amber napisala članek oziroma kolumno v Washington Post časopisu, kjer je govorila o abuzu v domestic violence oziroma v nasilju doma. Ni izpostavila Johnnyjevega imena, ampak je rekla bivši mož oziroma mojem prejšnji poroki, ki je bila v bistvu edina, če se ne motim, in je bilo zelo očitno, brez dvoma, brez kančka dvoma, da govori o Johnnyju, čeprav ni izpostavila njegovega imena. In to je zdaj ta stvar, ki jo Johnny tož za 48 milijonov dolarjev, tož Amber in njegova naloga zdaj oziroma naloga njegovih odvetnikov je, da na sodišču poroti dokažejo, da on Amber ni udaril ali ranil niti enkrat samkrat. In to je zelo pomembno, ker vsi, ki to zdaj spremljamo, smo zelo prepričani, da pač vemo, Amber je bila pretepač v tem razmerju, Amber je ziher njega tepla, Amber je bila zlobna, Amber je manipulator, Amber je lalala. Vse to drži, vsi že vemo, ampak če samo en član porote verjame, da je Johnny vsaj enkrat, kakorkoli se dotaknil Amber, je potem ta članek, katerega Johnny tož, upravičen in ona zmaga, tako da ona ima še vedno ogromno možnost, da zmaga. Tle vas moram razočarati in velika verjetnost je, da bo zmagala, ampak edino, kar Johnny zares hoče, če mene vprašate in če njega vprašate, je to, da dobi nazaj ugled, je to, da dobi nazaj vloge, pirat, oziroma tega ne bo vzel, je rekel, ker kaj Disney zajebal, tralala, drži.
Ampak on je ugled že na nek način dobil nazaj, na nek način je že zmagovalec. Po mojem se strinjamo. 2019. leta je on vložil to tožbo in zdaj se je začela 11. aprila in vsi jo pridno live spremljamo, se mi zdi. Druga zelo pomembna stvar je pa, da ga Amber že counter toži, ga že nazaj toži za še enkrat večji znesek, torej za 92 milijonov dolarjev za isto stvar oziroma za to obrekovanje, se temu reče. Porota je 7-članska neke vrste žirija, navadni ljudje, ki pridejo tja na sodišče in oni odločajo, kdo je kriv, kdo ne, oziroma oni bojo na koncu tega sojenja rekli, kaj mislijo, in če samo eden izmed teh porote glasuje, da mislijo, da je Amber, da ni kriva, avtomatično ona zmaga. Tako da kdor opazuje to sodico, Penny, ki je sicer taka dokaj simpatična, marsikdo je mislil, da je na strani Amber, nima veze, ona v bistvu samo pas na to, kako poteka sojenje. Ona samo sprejme ali pa zavrne objection, ona je tista roka pravice nad vsemi tle, ki dovolj odvetnikom kaj sprašujejo ali pa vsta vprašanje in tako naprej. Še nekaj pomembnega, bilo je rečeno, da je potencialna priča oziroma da sta potencialni priči Amber Heard, da ne bi online se pridružili ali pa prek videoposnetkov Elon Musk, torej njen bivši, in pa James Franco, tudi njen bivši, s katerima je domnevno oziroma skoraj ziher, ki je varala Johnnyja, da ne bi prišli na sodišče te dve priči, ampak zdaj je nekako javno, ker sem jaz razbrala iz člankov, da jih ne bo. Me prav zanima, zakaj. Pa tisti, ki ste na novo in sploh ne veste, kaj se dogaja, in upam, da te zdaj dovolj malo zanimanja, ker meni je itak awesome. Nekaj najbolj šokantnih stvari, ki so se že zgodile do zdaj in ki jih bojo še vedno mogli nekako obravnavati. Na eni točki, preden je šla Amber na Coachella, ta festival, je po vsej verjetnosti Johnny vse pokakala na poslu, oziroma je pustila svoj iztrebek, je potem trdila, da je od psov, ker je skoraj nemogoče, ker je iztrebek večji od tega psa. Johnny recimo, jaz nikakor ne bom v tem videu zagovarjala, da je on nedolžen, ker je tudi definitivno, jaz mislim, da je on v vsakem primeru žrtev nje, ampak se mi zdi, da se je na določenih točkah mogel braniti ali tako, da je zbežal preč, ali tako, da se je fizično nekako branil, ali pa z besedami. In kot žrtev mislim, da mu je začela na določenih točkah definitivno sekati ven in je imel kakšne debate s prijatelji, ker tudi vsa njuna tekstovna sporočila, torej SMS-i, so tudi na sodišču prikazani in recimo Johnny s kakšni ful kruti v smislu upam, da njeno truplo nekje gnije, pa ne vem, ta prasica, kateri sem posodil svojo spermo za par let, blablabla. V glavnem, definitivno se čuta njegova tudi jeza do neko nasilje, ampak je v tem primeru verbalno, čeprav ni bilo direktno namenjeno vseeno. Definitivno sta se kregala, definitivno sta se žalila, ne samo Amber. Po vsej verjetnosti, ker do zdaj vemo, tisti fizični pretepač oziroma začetnik teh fizičnih sporov. Do zdaj je bilo prisotnih že ful prič, o tem bomo še govorili, zanimiva je recimo od Amber asistentka, ki bi pričakoval človek, da bo na njeni strani, ampak ne, bila je na Johnnyjeve strani in je tudi govorila, kako je bila Amber ves čas zlobna, kako mehno, mizerno plačo je dajala in kolikokrat jo je zmerjala, poniževala in pljuvala v obraz. Recimo njuna skupna zakonska svetovalka je trdila, da sta bila toksična na nek način, da sta bila oba abusive, torej oba sta neko nasilje ena drugim izvajala, samo da je bila Amber tista, ki je začenjala prepire, ki jih je nekako pušala naprej, ki ni pustila Johnnyju, da gre preč od nje in v bistvu se je on bolj kot ne branil. In da je bila Amber ponosna, kadarkoli ji je uspelo njega zvleči v prepir. Torej, ne pozabimo, da je bila Amber takrat tako od 25 do 30 stara, Johnny je bil pa že takrat 50 plus in tudi ta razlika se je marsikje verjetno kazala. Nekaj zelo pomembnega pri teh obeh primerih je meni ta šolski primer zlorabe v otroštvu. Oba sta je doživela, od Amber oče je bil pijanc in jih je v bistvu, ne vem, če jih je tepel, je bil pa pač zlorabljal alkohol, ne vem, če tudi druge droge, ampak na nek način ima ona očitno daddy issues, ker Johnny imel tudi ogromno težav z drogami, se je odvajal od alkohola in vsega možnega. Res tipičen daddy issues je ona njega najdla, medtem, ko je bil pa Johnny abuzan strani svoje mame, jih je kot otroke tepla, ves čas so se selili, ves čas jih je besedno poniževala. In v bistvu je najdel svojo mami issues, najdel je Amber, ki v bistvu mu je delala popolnoma identične stvari. Ko je prišlo do Johnnyjevega odvajanja od alkohola in drog, torej odtegnitev, ki je najbolj grozna stvar, jaz pač osebno izkušnje nimam, ampak vem, vidiš v filmih. In zato obstajajo določena zdravila, ki omilijo bolečino, ki je po moje in fizična in psihična, ne? In Amber
Johnny tega ni dala, čeprav je prosil. Namesto tega ga je recimo snemala v njegovi stiski, pač audio posnetke, kako se dere od bolečina, ne. Mislim, to so take stvari, ki zelo dvorezne meči v smislu, a ne poslušam, kako on kriči zaradi tega, ker se muč, ali ne raje razmišljam o tem, zakaj hudiča to njegova žena snema v tem primeru. Zdaj, ko to snemam, smo pri sojenju na točki, ko je Amber že pričala prvi del cross-examinationa, torej ko so jo spraševali njeni lastni odvetniki, torej zelo tako, a ne, v pleničkah, v odejci. In je ona pričala o tem, recimo, da jo je Johnny zlorabil z steklenico, za katero je samo upala, da ni počena, a ne. Zlorabil v smislu zaril v njeno notranjost kot seksualna zloraba, a ne. Hočem reči, da so to zgodbice, katerim trenutno marsikdo oziroma skoraj nihče ne verjame. Tem bomo več govorili, ko pridemo do telesne govorice pa do nesoglasij, do laži in tako naprej. Tudi mogoče ta detalj, da je v Združenem kraljestvu imela čisto drugačne zgodbe oziroma ful manj teh zgodbic in zdaj enkrat jih je več, pa fake joke pa tako naprej. So vsi, ki gledate, veste, o čem govorim. In the history of your relationship with Johnny? Answer it however you feel you wish to. One time, Johnny was hitting me, and he was hitting me hard and repeatedly, and I was screaming. He makes this motion when Jerry Judge yells "boss." I just remember this brief struggle we had before. All we had was a little bit of separation, and my sister runs down the stairs. We're on a landing. Ms. Heard, I must interrupt you, Can't. because I've can't. asked you a yes Then or no question. withdraw your question then, because Ms. she's Heard, answering. prior to today's date, have you ever hit Johnny Depp? He was about to push my sister down the stairs. She was attempting to break us up. Kind of break away Whitney, my sister, all of a sudden put herself in between Johnny and I. She just threw herself like in the line of fire or whatever. I am protective over my baby sister. When he laid hands on her, I don't know what I did. All of a sudden was there and was trying to get Johnny to stop. Her back was to the staircase, But I know I jumped in between the actions that I saw could lead to a fatal injury to my sister. She was standing on the top of a flight of stairs, and she has never hurt anyone in her life, and she does not deserve to be pushed down the flight of stairs. Johnny swings at her, and I just see my little sister with her back to the staircase, and Johnny swings at her, and I don't even wait for... And it looked like she was about to be. And I would have done what anybody who has a child or a sister would have done. I acted defensively in her life. I saw her standing on top of a flight of stairs and trying to interrupt a fight in between him and I. I don't hesitate, I don't wait, I just in my head instantly think of Kate Moss and the stairs. I don't know what part of my body I put in between me and him and her. But I would have done anything. I would have done anything to prevent her from being pushed down a flight of stairs. And I swung at him. In all of my relationship to date with Johnny, I hadn't landed a blow. And I, for the first time, hit him. Like, actually hit him. Sploh Amber je taka cvetlica tega sojenja, ki govori o toliko ogromno stvarih, katere mi ne moramo videti, nimamo dokazov, da so se zgodile. Naprimer, tukaj na posnetku gledate domnevne stvari, kako je on za njo tepel, vlekel po tleh, razbijal. Looking at the dirty carpet, trying to will myself to get up, to walk out. Okay, that's enough of that shit. Kako je, recimo, vse čas govori, kako je on jo pretepal, neosmiljeno, klofutov, vlekel po tleh, po črepinjah, metal ob stvari, ob tla in potem naslednji dan po teh datumih, ki jih ona izpostavi, naprimer v oddaji, ker je brezhibna, brez napake, brez
In potem je bilo zelo glasno, kako se je ona za frkanje enkrat rekla, uporabljala sem ta pa ta izdelek, tlele ga bom dodala. In potem se je to podjetje oglasilo, da takrat, ko je ona to uporabljala, oni sploh še tega izdelka niso dali ven, naprimer, ki ga ne bi uporabljala in ves čas imela v torbici, da prekrije modrice. Kar gre še proti Amber je to, da vidimo dejansko neke poškodbe in modrice, tudi na Jamesu Francotu in Elonu Musku. Tukaj nekako ne moramo dokazati, če ona dva ne bosta pričala, da je to storila njima ona. Imamo pa en zaplet z njeno bivšo punco, partnerko, to Tisijo, ki je bila pa enkrat Amber aretirana zaradi tega, ker naj bi jo pretepla. Potem je sestra od Amber, Whitney, ki je ves čas nekaj omenja v sojenjih, ki je imela včasih svoj reality show, v katerem je dejansko omenila nekaj v smislu, da jo je Amber stepla, ampak ni želela govoriti o tem. Medtem ko Johnny nima enega samega dokaza za nazaj, da je katerikoli ženski karkoli fizično slabega storil, oziroma vse zelo iskreno in zelo z veseljem povejo, da je bil ves čas zelo ljubeč, prijazen in miren. Potem imamo takele posnetke. And after you both returned to LA. Ker ona dejansko zapozira za sliko, ker kao joka, čeprav realno ne. Želela je ekstremno hitro dobiti ta denar od njega, premature se temu reče, zaradi vsega slabega, kar je storil in baje ni dobila samo 7 milijonov, nekdo je potem, ena priča je govorila, da je dobila vse tem do 14 milijonov. In ona je govorila, da vseh teh 7 začetnih milijonov je šlo potem v dobrodelnost. Medtem ko so priče prišle iz teh dejanskih dobrodelnih ustanov in so rekle, ne, dalo nam je samo 350 000. In ona je javna ambasadorka za pravice žensk. Za bolane, revne otroke. Ta zgodba je pomembna. Če ne samo za Johnnyja našega, da dobi nazaj dostojanstvo, je pomembno že zaradi tega, ker resnične žrtve teh zločinov in domačega nasilja in tega bi jo zdaj vse po moje najraje zadavljali, ker je vsem zelo jasen, da nabija na polno. In tiste ženske, ki jo dejansko rabljajo pomoč, ne bojo prišle do svojega glasu, ker ga bo ona na tak način, jasno ne v celoti zbila, ampak marsikatera ženska, ker bo že itak žrtev, vela Boga, kako bo upala na sodišče, če je zadnji primer bil z Amber Heard, ki ga je cel svet spremljal, ker je noben ni verjel konec koncev, ker je nabijala. Pa imamo pa Johnnyja, ker sem pa vesela za njega, da je končno zbral pogum in jo je tožil in če ne drugega je spucal svoje ime, ker vsi vidimo, kakšna oseba je. S tem za danes tudi zaključujem ta video, to je prvi del, da okvirno veste, kaj se dogaja. Zdaj gremo pa v bolj specifike, take stvari, ki če to že spremljate, če še ne začnite, če pa že spremljate, bomo pa zdaj šli v te detajle, ki smo jih opazili, ki jih nismo in tako naprej. Moj klasičen opomnik za White Shark gear, za White Shark opremo, ki jaz od njih uporabljam vse, spodaj imate vedno link, takoj ta prvi link v opisu videa, ki vas pa vab na page in ta page ima že vse 10% znižen, ker je vse nekako pod mojim imenom narejen, tako da shopping. Alien imam out, se gledamo zelo kmalu, da nadaljujemo tole, pa pa!